Yammo kwa baby Adom TV bedroom jumedi so yada dear say Erade Adom nti ene 9th April ye nyina ye won kwa wa hoden ti da Erade ase pa yammo kwa ba ha ye bedroom jumedi ne de bedroom no eba 5:30 ye de nyom sa na nkranhyan sema ba Apostle Dr. Nita Ekutebo owie pe news no eto so ti ewie news na ne yaba de bon krata no ne online de no atwas ntia no abeka ho ye wie pa dwede nkaye ne to so sports beba health beba ahosepe asemidi kan interviews bi na film pensempensemu na ye de abro enti radio fosifo no pe ye mamu ache ye mamu akwaba koso ma fidie ne na ha na tie nsem ahodo bi mini ora sante da kon aka oman hene ni gina ha no pe ya ye ba besomo ti be me na no pe menchia Mejoso. Ebia boko. Oh, nyame adom bibia ye boko. Dia fufuru bia emu nsem no e wo ho ba ye twi papa no maye ho. No, twi papa no maye ho. Twi papa no maye ho. O gina ho na man twi bi. Twi papa no ma ho na o dia hye obotom. That's all they come for the day. Busu no sen bia nyame man pare ye. Ya ni pe dia ye omre yo. Onyame ntutu ya na mo nsi yi. Eka obi nko ananka ene yenya amane kase da bi Erade man pare ye. Eka obi nko ananka ye mai wo suku ni ate se ye ma no da bi Erade man pare. Eka obi nko ananka o ka se meti mawo se mfi Erade man pare ye. Amen. What you say na fi Erade en hye afrumu ma with serie enkunimdie akwantu abrabo a ye papa apomu a edin eti apo ankasa ni wo se wonyame na aye ti ye ko enwumeni ne ekoda na ka se Ebenezer the onyame odi abedru ti hana hese utie de bia na hwe de bia is very important kwa ne wo hwe daily graphic any mo ma na me ka che omo no me ko me toto fuel filling station bi o new town no na me ko na nkofu bi 342 no mo na go foi ele nem se eu não vou mudar essa sala né se na tie so Dr. Penyimu ba ko pa wo Ghana hanema adwinimu e kan ne nioma hodo e ha adwini pe dwenim no wa ye ho adwuma che yie o se say drone na doctor for e based on prescription very important tie. Se doctor ni yen hwemu no say obi here to activate your nerves about no ni atro ba maburu no wo ko am fa so am ko ku sa nioma ni nyina eti wo no no prescription doctor bia fa hwemu omo makika combinations here or boom abuse of the opioid abuse destroying nations youth renowned psychiatric sounds alarm the crowd well better late than never there but they me who new town they dipa no as we to adongo kwa to be say no be ya obetime gina here about 5 minutes enye easy to be say where the health minister Ghana Health Service afei mu amode nyoma no fa port ba na no da se minister ko kire nyoma no bibire o zan no yesre awfo so ye nyina ye pesika de you know kanena na each other's neighbor obetima ti obi ba wo so then you okoye from zonko obi ba kra to from kwa okoso no problem kokuna kokku unim hu akọ ayi abasa it is an ye basic entity na ye free hu nyina no e wo so na bi ni o nka we kaneno nka obi de yes kaneno bo se mbaburu bi wo potem bi so bi o mo da na di pa akwa destroy ho nyina e na wura ho a area how for now phone mi kra be sa to mo na egu so ade o ma no atwa wa unim ho a akokọ hwe de sere de o kona kọ no ma sa de wall so unim afutu a kona kotu akokọ hwe de afo se ni nuane akokọ nti o mra fi ya nti aboy akokọ se o man ne daach no ti ya hwe ya mabu no sa nu boni we na abamu na afi de agi nsem no ebe asai na me nim se super glue ni na fifo nyina de fa ho nyina o arobe mu fa nche mu amoye breakfast me nim se nyantwie agya nan ni pa agya nyom kafra na mo de chinchino mu ye gusu hey me nim kra se tai koba na kasa no kwa eno so mo nyom gugu tina ne na fifo no gugu na o ma pagya so na e ba bre o no konsia wow
ade a wo ya woni mai say waka wisem enso wo ye eso obi aye bi nti so be ye bi move na da ho no we move no na da ho no because I go mu ni bie no so ye na we so oboda ma na boya so deep boya so e normal kai mo hwe kai bie na num awadi hu ye mobo we anya sesem na nya agro na edi o we na ye o man na dat ni o si ani enko ho aba o chenka di o training we ano edi trimu de so bi bre o mama akwa me ka so mutimu ye de filling station okuta ni koko di o ba koko no anso be peja ko no but we na just koko no ade egu fo si baby o gina wo yes bi kura wo muti wura nkwan mu ka wo mu awadi hu ye mobo adana wo so wo ye ne ma se gina ha if we say enye easy we efe obaka so odi agro we eda ho we so we buru ko ma se unim ready for abaye fe we agro we hey boy aya samo we abaye fe unim ready so obi aye nti so pese okoso hwe na bibia na yekoso hwe radi hu ye mobo na peer pressure ya no odene mo bi esuban like adai ya wo de ya wo adai usua ne ma na broso boso menkuno ba boso menkuno we me say wo ka say e wo achiri ebi gina ya chi he ya na wo pa de bia be ka say we asem si a o so de TV mountain o we say we free mountain e gina wo pepepe na wo ebi wo fie ti e ko a yen ko no collectively we na wa wo ba na de obi na ya ma oni a babu na yeso o ye dumadin e be hwe fie no he de ni ti nyina ezin ye de o kire ebu ya se chichi wo mugu mo mo do kire ko nyina we de no o na sa betina ni so na nti wo mani so eche abe addictive ade na mo ye sure oh me ade na okay say hey radi hu ye mo boy radi hu ye mo boy TDC invites Yoko to pro hey oh so obona ni so no I study hey amuni kapre so mo ye ne ma enhia we Kwame nkoso na we mu de agya wo masem TDC invites Yoko to pro procurement breaches and what's them Daily Graphic and a Ghana bauxite company so targeted 6 million tons of production this year. Zoom Lion denies allegation of employing land guards. The news center never Zoom Lion because now say called be about Bob papa na ma the Japan be na man for Japan the land guards their cost sales Debbie bibi asa anyhow. CEO for the day MTN empowers young women. I will say you know about kama bi or Miss Selena Bauer and also info in the same. Suspicious flights. Minority petitions diplomatic community. Dom kuma wonu mrashe bedwam. Sa wiemhye bi na besi ana ho asem kana kwe bibibi e wonom no. Abusuako nkronkro ahodro e wo man ga no mo so e wan sei no. Dom kuma na tro kata akoma so we de ma mo fa nyagro. Mo mekanye ho. Na yen hwese sa ade we abaha no. Bibia betima no kura bia betima daddy. 3 journalists arrested in first quarter of Mahama presidency. Hey. Prosper Agbenyega, Gordon Sarabediako, Oketechi free from Mensa. First quarter, Central for Mensa, Yachiro. No more jobs for retirees. President, me teacher. Yes, sir. My sister tra. Nipa gumechi on beso Medi sister tra ampa ebiana ni bia surunku bi ba mesrew yagitum ko ahom jim sa o de ko ahom jim na fe wo so asala tintin no makodi sa ni bi no yes re nya me se omudi ose ebeye oyo ko de bia dan krata we de eba I have directed I have read I feel be VHS or special skill be the man 2 year account 3 year account 1 year account no be a co screen e share boto e share na mutu
o retirement na youth na omo so mewuram na jamunim de no ya beje sa wo fie ti ya ne aba na so sa akwajerefo sa no so omo jiska consultant it's okay. The custodian ba mamu abuse sa whole ne da ho no nese kwamna santi kona home jima mo pe na kwan bi asenti no na ma for so ya consultant e juma e change o to ago dis any day ke ya ma na tra ho we say no so we be di ho pe ya ho ti say the custodian minority seeks diplomatic assistance in Gran Canaria flight scandal. Kasipe from anima we don't use lanyards in our operations. Zoom Lion Anaka say culture of silence and brute force under Mahama. 3 journalists arrested in 3 months. Many houses raided. Infonyini Wahan say Superintendent Yakubu Ishaku, Dr. Baumian ADC, no. Dr. Ernest Addison, former governor, Bank of Ghana. Prosper Agbenyaga, also waha. Oketechie Frifa, Anafi Gordon Asarabedi Akoswa. The new publisher saying MP keeps cocaine hardcore evidence. NACOC threatens arrest. Jenapo runs to diplomats. Afe OSP. Enso NCC ya kabum. So omo be kwetia ketasese ene eye project. Okadafo tie. Kadafo muntie. Moka hobina the Ghana we all want to build, you know. A capture man paying attention. Emma wanna throw or manifesto or social contract, no. A team must say the shame. Say, if you ever from a balloon, I will be this summer, be beer, we pay you. You will be why a bone you so. But say, she say, bad dear. You better say, she no, a better to talk to you. Dear ne, who your cather rider, undi 25 years. Yes, uncle, I'm to your minds was with now. Yeah, as your chum, if your mom, cheap, and this animal, yes, so much say, queer. What 2 piga? Jokada rider be a tear. Dear toss will be. Yeah, my alliances are would be timid this head, Jumano. Tie. Now, for your side, work on TTB, number plate be beer, be dear dance here. It be who say, we can't win the couple corner, your phone number, where you win the cover, when a sell car, when a chief, oh, yeah, will be beer. It is how she send Igua Quema. You very regulated the front of a year, Okada, and a one sense. The Inquisitor. We have a Brennet here. 1-ton sale of TDC lands under MPP. Allocatees traced to cemetery. It is actually ah, dear, if you are going to see hey, Bonsem, so again, Bonsem. Ma when ninja say, who free Ghana. Ma when ninja say, who ye Ghana. Hey! Ye Tracy. One answer asking me your idea. Appear was what? When you chance now for the normal year, if you trace a course, you trace in your track, you trace in your corner, trace in your corner. Oh, acquire all down. TD said, "Look, David, it was said if you are online, dear, no, so any ama boa and so for share lands and natural resources, so no data lands commission and him say, Wamunya Jumano Sabaya credibility the Besaba, Jina Mona so biemo, Intiano so who some no Victoria. Yawa do enene oba dikanya this year yagena tumu woman Penny Mahama amemuno emu ora Bujina Paul Kane minister na ohwe Lance and achana when abetana kunya was I didn't inherit any galamsey rooms Axe Minerals Commission IMCI ministerial tiano so no nipa mienu efrim ba konso epra won kwanhia esi Kumasi school bus School bus is macaronim. It's me loading current is a sardine. Maybe so nya alacha. What is that? Alacha. Na say etim kura tetanus. Erade hu ye mobo. Ntino ora Bujina Ponso no ase kwesi se no bekasa se o say state of emergency needed to tackle galamsey crisis. Say the edro no de. Na ede na omamemu no ya nya emergency. Say na NDC for no stress baby ye du no. Sabre no say say declare state of emergency. Ana omaba omafiri abem. Ana omo say de na air course sabre no. Ebi kura
Asabeka the state of emergency sabrini here no e dey so be say e dey no mo so aba the state of emergency no omo timi ndika aya asemu ti say ya na de achi ya da se papa pa omre no wadaje radio fosifo ye chia mo mamu achi mamu akwa abasa mo join ye dem mo hye no so se siko beba so first don no beba so wo agukansi erikese du body beba nti *281# *281# option 4 Mr. Ochagum 1000 Ghana wote wono watwa 50 cedi no nya 1000 Ghana wo ze mu ye nti twa 10 cedi dem mo a wotwagum no wotwagum wa say afidi apeke wo number na ne abegusu boyi di amount Eric wie pe kwasi so asemidi kan so another draw bekoso ho na fe pesen mu so another draw so akoso ti na ye 3000 Ghana cedi e bia no ay lucky wonya mu bi ewetem kofo didi o kwabna kofo didi yen so omoji asika no menti so obi aka tese de omo de ye no obi so so buru adwuma o se wo de kotirem ya ebi nso de tua fees ebi mu ye e ma me yare a omo de sika no kohwe ye nti eye ekwampa so mesro twa ebi ana nna wo hia sika bi sa destiny helper no e hye sika o sika ni mu ti *281# option no eye for bi hu Adom TV na so twagum sa Fancy, Eda Sepa, I didn't back on I fear among quite a maclo, and on my Kwabna Santia. Good evening, some Eric Body, et was so.